Abinji babasize koreka ecyetengo cyo kwesimba aha Ntebeegi bayambajwekera amagombora agatarukana aha rukiko rukuru rwa district kandi bombe gambo byabo akire akabakozeho kake omu Ntebeezi nibyo basindikirize kwenda kwesimbaho. Abantu abarukwingana bana nibo babasize kureka ecyetengo cyo kwija kwesimbaho ari ejentebe ya katano omuri aba harimo John Kibeho otwire najwekera igombora rya Rubare nka kansara wa district na Bosimpirwe ori kansara we gombora ya Ntungamo aha district twikirize Nicholas Mugenyi speaker w'urukiko rukuru rwa district kandi kansara wa Kitwe Town Council hamwe n'uryo mu ntebe bwa hati nka mukuru w'entebe ya katano Ntungamo Mucyonguze Samuel. Mu bigambo bye John Kibeho ori kansara we gombora rya Rubare ashoborire ngu obushomankuzo mu office za district obuhereza bubi aha abantu obukuretwa okuryenguzi no kukosa kubi sente za government obunafu bw'abakozi n'obutafayo kwabebembezi nibyakwija kukoraho. Engineer ningo ndijo civil servant wena na kwatara esente azikuhereza in cash ahabu kwano baza kushara ingoto ya nanka uzibiko zitomunshaho ate uriye sente torgarkayo in case kuba afite ejo nduru nguko murumuka bakozerwe kubi no wo kwikaho kumuntu mugendo aho kuba engineer nabana kutera kajeri na kujya tukandi kani waziriri mu ndango nzihe aruhengo utezende kumanya izabe zirho miliyoni 15 kunkeza henderezi hamwe muri IGG atakurwa Ntungamo mukareba atwafone atakurwa muri Ntungamo mukareba uritagendera atakurwa muri Ntungamo mukareba state house herese monitoring team atakurwa muri Ntungamo omyaka ejena eitwa amarombwa omu government niyo nabagenzi banje nikimasa nkinde kitagenzirije abanyantungamo cyo n'umukindetero kwesimba no kugira ngo ibyo mbistopping akwa umuntu be ya chairman nandi chairman w'entebe ya katano nimbanye no mugisha kweto mukozi wa government kamanya sentezi oziriri ejesara ibero munonga mu district council okurango buhereza na muno mu human resource bitakoraje icyo kubanza cyabyona nenda kubanza kusima all stakeholders kugira ngo enshunga eza human resource tuzikwasiremo twazereba twazishijuma kandi twakora ikintu cyishikiri buri gito bitakwenda gukora twatakwenda gukora ikintu ekiri ikwenda amateka. John Kibeho araganise kwa kuja kurwana n'amani kandi akabimaraho cyumwe abantu bahiza ku matekamo OSG iwe yawe tahikingiri ukaza kutongana sotabo nchi wasinga office kansharebo kani ushimiriye kwa no manya bw'abakozi bawe bona bana bwe no bunafu no buri bwenguzi kubya fa bakabitimbire kina cyango cyarengwa bakabizika ni impamya nyowe nkanya kumanya ngo service delivery ningashi obuhereza burungi bukabo kumuntu na Bosimpirwe kansara we gombore ya Ntungamo ashabira bushageki ku rugo bantu bantungamo kandi yaraganisa kuja kuhereza akwatanise n'akaciko ka district tokubasa uringa chairman w'entebe katano kazo mu district ukashitama toza mu fundraising tozikira ho bantu toza mu mukirizi toza mu kanisa toza mu muzigiti to ikumbantu kureba to monitoringa government projects nabakora urugutorwa chairman tokaza yoga nabakora ikizimbe cywa yoga siga waronkinga ngo baza kora kurwo tokagarika yoga mwe niyo abanyantungamo ebibe naga ebibindi muri imbagambira nibyo ndwenda kora bwanyuma yo kweza kompero zo mugisha mukantora nakabatiya w'entebe ya katano habwa Ntungamo ninza kurengana je na members ba parliament twikirize ori kansara wa Kitwe Town Council kandi ari kucikisa enchiko enkuru eza district ayerekera enshonga wenko muntu ezi yarebere ziri kuteganisa district nko butakwatanisa
endwano rwagati y'abakozi ekitumire obutikirizangana no kukwatanisa rwagati y'abakozi kwabura ekiri kuretaho embandama omu district egi. Ayonjire yahamya kubuhereza omu by'obwegyese eby'amagara eby'enkuuto n'ebindi nyamwingi bikiri ahansi munonga kandi yaraganisa kuja kugezaho okuhindura aha nkora egyo kuri abantu nibamwesiga bakamuteeka omu ntebe egi. konka ntungamo nyenda babera w'amazima etwire eyine ekizibu kimwe ekizibu kandi ekikutekereza mu cyo kizibu kihango ekizibu cy'entaro n'endwano ez'abebembezi. Ekyo n'ekizibu kihango okutakwatanisa kw'abebembezi ahandi ngo zitari zimwe na zimwe mwene nyoni rero ngo biyare omukongerera ahari yabo ababiri nebebembera ebyo babasize kukoraho kimwe ekikuteekateka ngo atunga mu district neyetaga kandi ekikuteekateka ngo nabampirwe obujunanizi bwobwe n'ekinkwija kutandikiraho n'ekyo kuretaho obumwe na n'enkoregana y'abebembezi ahandi ngo zitari zimwe na zimwe etwire ey'emisi na ahewe okuza kurra ngo abashomankuzi ngo district ya Ntungamo ngo eki ngo district ya Ntungamo mwene egirizi na ribe konka nitwetaga ryarebwa bikitiza cya Ntungamo nitwetaga kugarura izina rya Ntungamo naye kagira ekitinisa kandi ninza kukiteka hesera kureba ngo district ya Ntungamo yagarurwa izina ryayo. Makuru aga gashakwa Samuel Ahomuza.